noma isimo simanzozo dozela indaba eshisayo noma isimo simanzozo. Inibingelele ngiphinde nginamukele kuphi nakuphi lapho kufika khona lo mbukiso wakho wesimanzonzo sekulethela udaba ke oluhamba phambili ke umhlazi ke lapha ke oyimele ngempela ke kaMaskandi ke okubizwa ngegama lakhe ukuthiwa ke usiqiniseko ucasuke uyadinwa lapha ke inkundleni zokuxhumana ukuthi ke abalandeli bomculo kaMaskandi ke kodwa ke ebala kakhulu ke laba abanamaqhawe abo njengokhuzani kanye naye ke umthandeni uthi ke abalandeli babo ke abamvezi ke uma enza izinto ezihle ngamaqhawe abo noma ke enzela ke wona ke uMaskandi kodwa ke uma eke enza okubi ke kodwa ke uvela phambili lapha ke bemgxeka mihla namalanga awuyizwele ke nangu ke usiqiniseko eyikhulumela yena mathupha ngabalandeli ke abamgxekayo. Siyabonga. Inyanyisa lento eniyenzayo iyanginyanyisa lento ukuthi nishalazele izinto ezinhle engizenzile kuMaskandi ngenxa yokuthi mina nginalutho. Mina ngiyena ubhuti wemicimbi thizeni angiyena ubhuti odlala indishi. Iyanginyanyisa lento enokuthi niwashalazela amandla ami ezinto ezinhle engizenzile. Ngisebenze kanzima for ukuthi amabhinqe understand ngo-online. Ngalokho futhi angifuni ukungconywa ngakho akunamsebenzi nakho kodwa iyanginyanyisa lento yokuthi nigcine nifuna ukwakha izinto ezimbi ngoba nakho nifuna ukuvala ukuthi ngenza izinto ezinhle la kuMaskandi. Nifuna ukungifaka kulama side yena atshapukile ngesizathu nje sokuthi hayi wena uthanda ubasibani ngokuthi nje lowo muntu leyo mnyaka isamvumile. Kusho ukuthi mina sekufanele ngifake kuma feelings zenu ngizondeke umuntu ngenxa ukuthi niyamzonda. Kufanele ngenze lonto ke manje. Nifuna ukungizondisa abantu ngenkani. Sekufanele manje ngiphikise iqiniso linjengoba linjalo ngenxa yokuthi nina niphatheka kabi mayevele emuhle lowo muntu ngaloso sikhathi nifuna ehleze emubi. Kusho ukuthi mina kufanele ngibe induku yenu ke manje enizolwa ngayo. Iyanginyanyisa lonto leyo. Ngisebenze kanzima bafuthi for online. Ubungekho lula ukuthi ungene emabhinqeni and ngakubeka kwacaca ukuthi uonline uzolekelela kakhulu ama-artist ikakhulukazi lawa asafikayo for ukuthi akwazi ukuthi athole i-recognition yakhona ewafanele. Maningi ama-artist ayakhula kuMaskandi uyabona ukuthi amamiliyoni bayakwazi ukuthi eshawa ama-artist othola ukuthi awuwazi but ngokwazi ingoma yakho ubathole sebegijima kude lapha ko-YouTube ko-Spotify kuphi nakuphi. Ngisebenze kanzima for zonke lezo zinto but ngoba kunalutho nifuna ukugqamisa lezi zinto ezimbi kuphela ngami. Iyanginyanyisa lonto leyo. Iyanginyanyisa lonto. Iyanginyanyisa 100% iyanginyanyisa. Manje umtsipe this, umtsipe that. Ekugcineni kosuku anibona ukuthi ni badmouth noma nikhuluma ngabantu esibadingayo. Umtsipe urana a lot of companies. He is a businessman omkhulu kakhulu la eSouth Africa. Ngelinye ilanga kuyafuneka ukuthi imicimbi kaMaskandi ingaxhaswa u-art and culture, ingaxhaswa uhulumeni kuphela. Abaculi bengalokhu becosha 10,000 25,000 kuyafuneka ukuthi imicimbi kaMaskandi ixhaswe ama private companies azokhipha imali yangampela ekwazi ukuthi ama-artist bekwazi ukuthi bekhokhele ngendlela eright. Bebizo 200,000 bakhokhele kungabi nankinga 300,000 bekhokhele kungabi nankinga 100,000. Izinto lezi sifuna mhlambe makuthiwa ibasic ke mhlambe kuthiwa 75,000 for mhlambe iartist elisakhulayo. But zonke lezo zinto izoshabalala ngoba izinto zibulawa yithina. Ngokuthi yonke into sifuna ukuyenza i-debate ngisho ngingayona i-debate. But yonke into sifuna ukuyenza i-debate. Yonke into sifuna ukuyenza i-debate. Umtsipe mkhulu kabi bafowethu. Engavala thaqa umnyango ngalento eniyenzayo. But niyayenza nje ngoba